Lazar Manojlović bio istaknuti pedagoški radnik, autor brojnih književnih stručnih dijela, bio je dugogodišnji direktor osnovne škole Amalija Lebeničnik u Tuzli, današnja osnovna škola Slavnovići, gdje je ostvario velike rezultate ne samo kao direktor škole, već kao i pedagoški radnik. Izbijanje rata 1992. godine zateklo ga je na poziciji direktora u tadašnjoj osnovnoj školi Radojka Lakić u Bijeljini. Kao direktor škole odbio je zahtjev da se iz škole isključe učenici bošnjačke nacionalnosti i da preda spiskove te djece, kao i naredbu da otpusti nastavnike koji nisu srpske nacionalnosti. Ostaće upamćen po izjavi pred stranim televizijskim kamerama da u školi postoje samo dvije nacije, nacija učenika i nacija učitelja. Za istaknutu građansku hrabrost dobitnik je svjetskog priznanja kojim je proglašen pravednikom među narodima 5. oktobra 2008. godine u italijanskom gradu Padovi, gdje je u parku pravednika u njegovu čast posađeno drvo masline i postavljeno spomen obilježje. Lazar je dobitnik brojnih priznanja i nagrada, među kojima je i nagrada za građansku hrabrost Duško Kondor. Bio je pokretač jednog od najboljih i najtiražnijih jugoslovenskih dječjih listova Mališa. Umro je 3. marta u Bijeljini 2016. godine.